guys, welcome back to my channel. Mukobwa mwiza no munsi nkabazaniye yindi video mbifuriza amahoro y'Imana n'amafaranga menshi aho muherereye hose. No munsi twaba tubazaniye yindi video. Ino video ikabiri kuri kusereri ni reaction y'Isereri kuri episode 4. Niba utari watchinga, we are going to be spoiling, and because we're spoiling, if it doesn't matter to you and you just want to watch my reaction to this video, please continue watching and make sure to subscribe at the end. Niba utari wayireba ukaba udashaka kugira ngo baguspoilinge, feel free to click in the description below and then watch the episode. After watching it, come back to this video and then tubiganireho. Tawatindiye, let's get into the video. Numana guhara tsirishen gwesto unukoreriki just stay. No. Noza mu rugo rwa pasiteri habayemo intambara. Umugore yaje asanga umukobwa ntuza Sabine wacu w'ingutiya ngo zicitse n'intuza n'iminwa itukura, yaje gusaba gusaba inama pasiteri ku bijyanye no kuba umukristokazi. Agera mu rugo rwa pasiteri aravuga ati twarubanamo pasiteri, you and me turi bamwe, and I feel like umugore we ni umusirikare, but who cares, niba uri married. Okay, so ntuza sinikurikiyeho niya ntuza we getting to know character ya ntuza y'umugore wa pastor. She doesn't play around. She's asking all the right questions. Like ku rusengero harahari, there's a lot of room ku rusengero. Abo ushaka gusengera n'abo ushaka guhereza inama musangane mu rusengero. Okay, urugo rwanjye nawe rwagakwiye kubahwa. No pastor hano ngo ntukajye unsuzugura. How dare you? Let's see. Nekandenda ko nakavuru gayo kaza kubera ntuzi umugore wa pastor yahageze. Nekandenda ko nayo kubita ntuza kasheri wacu. Aya. Yes, on the excitement is back. By the way, guys, the excitement is back. Where the last 2 episodes, but the excitement is back. And the amaze kubwira ibyo abwira pasiteri, arangira avuga ati, you know what, I need to rest some more. I work hard. I need to rest some more. Umugore arihenge karongera arasinzira. Sinikurikiyeho mu afande wacu asubiye mu ntuza, yisubiriye kuryama ari kuvuga ati kaniryamira, cyo nagombaga kuvuga nta kivuze byarangiye. Ntuza pasiteri tugiye kubona tubone pasiteri yagiye kuburira abantu, kubwiriza abantu ku muhanda like last time. And then guess undi muntu ushaka gukizwa nta wundi atari Sabine. Yambaye neza, honestly yikwirije kubera we can't see anything on the top. Yambaye neza, agakanzu kamufashe neza. The women right next to her, Messi, wari kujya kumukora nk'uryo? Wari kujya kumukora ku myenda ye? Messi, but it's okay. And then pastor areba hejuru akabona ntuzi umukobwa mwiza, yareba hasi akabona amatabako y'umukobwa mwiza. So ari kuvugirwamo. And then my favorite characters, my favorite duo, ntuza Rubanda hamwe na Kaceri baricaye mu kikoni. We know icyazanye Kaceri hano. 1 ni ntuza n'inkuru, 2 ni ibyo kurya. Amuhaye fanta, aragenda arongera amuhereza no kunza no kusukara uganda no.
so bari gusangira and then bari kuvuga kuri ntuza kuri Kaceri atekereje yuko ntuza umubafande wacu ateye ubwoba naho rubanda atekereje yuko umukobwa ni igisupu amatako arakuye nk'ibitomate aratambuka bikagira ute jingo naho bose ameze nk'igihaza cyo muri 94. Okay, he ugly. Okay, no, nta muntu uba mubi. I'm just saying, narinde kureba scene hamwe pastor ari kubwiriza nanuza na teta nanuza na Sabina hari ati none se umukundira iki muko n'inzu nimba ari inzu wamukundiye. Okay, I see. I think Steven n'abakobwa beza. Why ufashe neza ikiganza cyawe kugenda no mu mutwe w'intuza w'umuntu ukagenda ngo wari kugira umubwire yuko wamubonye. Damn Steven, why would you do that to her? Ew. Kugira inshuti nka Steven ni bya mbere. Ntuza pastor araje arabwirije teta arahageze teta aravuze ati I'm a body, you can't ignore me, that's just not gonna happen. And then ntuza Steven araza amukushizeho ibiganza byiwe areva Steven akarya nyina akarya mama we kurya nyoko no gutukana. Okay, Steven aragiye for everybody abonye akabashiraho ibiganza. You a body and you a body twice kuri ntuza kuri Sabine. And then amatara arangiye abwiye abantu bose nimugende mutari va hano turi shootinga obviously. And then arangije akuganira na pastor aramubwira ngo ati nahuye n'uyu mwana ejo bundi aza konsora aranyirira none no munsi yaje mu materaniro ngewe sinzi pe imyambarire y'abana sikancumoza n'ikigezo naho Steven pastor we ntugira ikibazo abana nka bariya twebwe nk'abantu b'abasore nibo tuba dushaka. We know exactly what's gonna happen. Sabine azaba ari kujya hagati ya pastor n'umugore we and then azaba ari gushaka kugira kwifatanya na Sabine. Stephen azaba ashaka kwifatanya na Sabine. That's what I'm trying to say. Oh, see, this is okay. This is how you end an episode. Pastor avuye kubwiriza yicaye mu nzu ye ari gutekereza ku mukobwa wasize ku muhanda, ku matako y'umukobwa asize ku muhanda. Ayo matako na yande na ya Sabine, sibyo? Aricaye akva gushiri kutanyakira neza avuye mu kazi, sibyo? Uba muri runo rugo longer than she does. Muri make iyo yaje umunsi wa mbere avusa nka ari umushitsi. And then umukobwa aramubwira ati, umugore we aramubwira ati, Philippe ni ryo zina rye tumenye izina rya pastor. Philippe, hey my guy, uko wanyakiraga mbere ntago ariko bikiba. Undi ngo ntago unyubaha, ndi umugabo ntabwo unyubaha. Kugira avuga ati okay, niba tuzanye iby'icyubahiro wajya wirirwa ku muhanda ubwiriza atari akazi kanjye kabigenze. Niba ushaka icyubahiro ndakiguha. None nimba turi gutanga icyubahiro ubwo nicishije bugufi. Work with me, babes. Baby, work with me. As a matter of fact, kubera nicaye hano nshaka kuganira nawe ukaba uri kubihinduramo ibindi bintu. As a matter of fact, tujye kwa muganga tujye kureba ninde ufite ikibazo. Ikibazo cy'iki? I don't think ikibazo ni icyo kuvuga ati
hashize igihe kinini ntari muri runo rugo, buriya ndabyumva abagabo bagira irari, buriya hari igihe waba waragize n'undi muntu ndi kugira ngo mbere yuko tube twakongera guhura nk'abagabo n'umugabo n'umugore kugira nzabe ndi safe, sexual health and stuff like that. That was not it. As a matter of fact, kubera tubizi muri episode 1, because they did such an amazing job in episode 1, kubera baduhaye muri episode 1 baratubwiye ngo ntuza pasiteri na ntuza n'umugore we nta mwana wo bafite kandi bamaze imyaka 5 bashingiwe. Sari kumubwira ati reka tujye kwa muganga turebe ninde ufite ikibazo, nyine turebe uko twabyifata. That's how you end an episode. And then, guess what? Ino episode yari yitwa Pasiteri inkumi imumereye nabi. Kacera yafashwe mu biki? Okay, Kacera yafashwe. I don't say it. But Pasiteri inkumi iramumereye nabi, yes. John. I feel like when atagize ibintu by'irari ntuza Steven yamumukiza, so he's in good hands. Anyways, guys, thank you so much for watching. I enjoyed this video a lot. I enjoyed it a lot more than I did the first 2 before. And hopefully kanzendeke kujajinga kubera I'm not up to date, but hopefully bari buza kuduhereza better scenes harimo Shema hamwe na ntuza na mugenzi wiwe. Kubera igihe cyose cyo bari kuvugana, it's like what's going on? We don't even know you yet muri kuvugana nka buryo nkaho twagakwiye kumenya ibyo murimo. Doesn't make sense. But thank you so much for watching. I'll see you guys in the next video. Okay, bye. Ndamutekereza amarira kuzura amaso, dayimoni kanyara ikanyibutsa kari wanca ngiyamera gutendesha kandi rada barunguruka